megalayapost.news. Kibriu snong jong snong nong po mentaga jan mit kilalap biang sakawai kemet jong rong ba bulatia ayap hakawai ke baranda dukan kabadan haru surok ba jong snong nong po obgin kini ke jinglap jong kibriu snong nong po e kemet jong te rong ba kadai hakapor news teng jan mit ban mar kila pentep sagi nong yalam snong bat saki bor pulin bar hadian nang ta na kalyang ki pulin kilara no e kadai kemet jong te rong ba sya civil hospital nong po ban le e kabadan kam habukran kalyang sekretari snong samla Anthony Suchiang ulapan paw ya kejing songkya halor kini ke jinglap kibriu snong e kemet jong te rong ba bom syam lai thu dur khmat netep ya ka kerteng ule thu ru bagani ke jingja kam dei shu ke jingja ka batang sisien rei ka blaju ja man kapor bagi briu snong kinlap ya ka met yam jong ki briu ki bana bar snong banwan thya yap ha ka tei ke snong ula ong ru baya ka daw jong kani ke jingyap jong te rong ba ampala bantim henroi la shu su ba pala bandai na ke jingdi kya lani na kiwei ki daw ula ong ru na ka liang ke snong kila ju persang bante la kam ya ki briu ki bana bar banwan shong di ha kani ke jaka henroi na mar ka jingdum jong ka te ke jaka ka penlong padi ki briu ki bana bar ban shim kabu ban penlong ya kani ke jaka kum ke jaka di kiam ulong ru bana kaliang ka snong kabu ya ke jing maham ka bajur balada nang ni sekmat la dadang don ki ba penlong ya kani ke jaka kum ke jaka ya bam ya di na kaliang ka snong kan IT bet sakabor jong ka an bakan le ya ka badon kam Hah? Ini politisi. Tarik marwan kada. Ngelayo ka kubor ba kinong sunong joka nongpo upgrade sini ba kadon kacing ya breu ande harus surok kemudian kene katukan tin tengah di ke nakaliang joka dobasnong ubur nilai wan sya kene kajaka bat kene kajika jung breu mimla pentip nak ke kadau bat mimla ajiru bani itu jung breu ba unde nong sunong joka sunong nongpo unde breu ba tuan kuiwer na engi nyimdep ngila pentip iru sya Police Department bagile berkam dan nakaliang juga Police Department ru ilawan bercipti kena kebat batale berkam te kum sementara ban penpau ipi kinong tok kubor hakane ka jamik ka pamata kalong ba kane kasin ka baning kamde kasin ka baningkong ka ba ngingin lam kum kini ke jingja hakiba ibreu ka banabar kipoi banwan yap ane harus rok ane hapo kasinong ka apit tingi te lese yo kala bende ka daw na ki ngimte kala bende na ka jingi bam kala bende na ke jingi trok ngimte ya kata te kumbangi jule malakapor naka dobas nong gru bata komiti jong kadong update ila juya ele baniabe bani patrolling kini jaka man kupor re kidan kibreu bashim kabu penan kami kini jaka amar bakane ka jaka kaplang kapak kamdum te dangne sakpan ka dobas nong nopo propor ini ka maham ya bro kibreu ki baperan kam bakla ya kene ka lekti kesekian la ka baki ri abam hakane ka surok nane kene kelenti tane hakini kidukan ba nang ni sakman nada ngilap ya kano ni nakado basnong min namlak lensu inai tibai sakaan bakale kam megalayapost.news.